Going to za buduće vreme. Upitni oblik. Upitne rečenice se grade upotrebom pomoćnog glagola be, odnosno am, is ili are, subjekta, potom going to i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu. Kao u primjeru Are you going to stay? Pogledat ćemo to kroz primjere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol be u odgovarajućem obliku za svako lice, a zatim ćemo posle subjekta dodati going to i na kraju glavni glagol stay. Sada ćemo da vidimo šta se dešava kada going to za buduće vreme prebacujemo iz potvrdnog u odrični oblik. Sve što je potrebno da učinimo je da zamenimo mesta pomoćnog glagola to be, u ovom slučaju are, i subjekta. I to je sve. Naša rečenica je u upitnom obliku. Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje s upitnim rečima kao što su ko, šta, gde, kada i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primjeru. Where are you going to stay? Ako imate još nedoumica u vezi sa upotrebom going to za buduće vreme, pogledajte i ostala video objašnjenja na sajtu virtualnaučionica.com. A ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, spomenite nas na društvenim mrežama i preporučite nas svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.